Okey, baik Koma. Ini dia lampu padu. Okey, yang ini Smiling Shark SD7004. Okey, body alloy, bateri 5000 mAh. Okey, cas pakai kabel type C. Dapat sekali tali lanyard dia sekali. Okey, lampu ni ada 8 mode. Dan yang apa yang padunya, ada sekali lampu kuning, lampu putih dan lampu kuning dalam satu torchlight. Okey, chip lampu M77. Yang mana nak lampu kuning pun ada sekali. Okey, lampu putih ada, lampu kuning ada. Alright, boleh zoom 3 ke 400 meter. Okey, dia ni padu geng. Alright, ini padu. Alright, ada 8 mode kesemuanya. Okey, jom kita on SD7004. Okey, baik Koma. Jom kita on SD7004. Okey, ini mode yang pertama. Lama. Okey, padu geng, cerah gila. Okey, lampu ni ada 8 mode. Okey, ada sekali lampu kuning. Alright, ini mode yang pertama, nampak tu. Okey, kita tekan lagi mode kedua, mode ketiga, mode keempat. Tu dia lampu putih 4 mode. Okey, lampu kuning ni kita tekan 3 saat. Ni lampu kuning. Lampu kuning ni, ini mode yang pertama. Ini lampu kuning ya. Ini mode pertama. Okey, mode kedua, mode ketiga, keempat. Okey, lampu putih 4 mode, lampu kuning 4 mode. Tu putih. Okey, lepas tu kita tekan 3 saat, 1, 2, 3, dia tukar warna kuning. Tu dia. Okey, jadi kalau berminat macam biasa, tekan back kuning. Alright, boleh zoom ya, tolak kepala ni ke depan. Nampak dia punya zoom, padu tak padu. Tu dia punya zoom. Okey, SD7004. Alright, tu dia geng, padu geng. Tekan 3 saat, dia lampu kuning pula zoom. Itu dia geng, 2 lampu dalam satu torchlight. Mana nak cari geng. Okey, tengah ada ni, lebih baik cepat grab. Okey, SD7004 padu, memang padu. Nampak tu, memang padu. Tekan 3 saat, 1, 2, 3, lampu kuning pula. Alright, terus tekan back kuning. Okey, jangan tunggu lama-lama. Barang padu, barang padu, barang original. Ini dia. Okey lah, teman gerak dulu. Terus tekan back kuning, SD7004. Bye bye. Assalamualaikum.